prošlo ni 100 godina od car Teodozije, 381. godine, proglasio kršćanstvo službenom vjerom Rimskoga carstva, a već se cijeli sustav civiliziranog svijeta počeo urušavati. Bilo je to vrijeme u kojem je živio Sveti Benedikt. We think of Saint Benedict in the 5th, early 6th century, and where the period is just at the end of the collapse of the Roman Empire in the West. So it was a very turbulent time. We don't know a great deal about him. Our knowledge comes principally from a life called the Dialogues, which Pope Gregory later wrote, in which we have almost all our information about Benedict. Am Anfang des zweiten Buches schreibt dass Benedikt aus der Gegend von Nursia, heute Norcia, stammt und von Eltern, die wohlhabend waren und die ihm ein Studium in Rom erlauben konnten. Rim je tada bio grad koji je zorno podsjećao na veliki rasap svemoćnog Rimskog carstva. Pojavljuju se istočni Goti, zapadni Goti, Vandali, svi oni zapravo žele doći u Rim, jer tko vlada Rimom, taj je svjetski vladar i gospodar. Tako je obrana Rima bila prepuštena papi, koji niti je bio za to sposobljen, niti je mogao u vojnom smislu braniti Rima. Es war die Zeit der Völkerwanderung, das heißt, die Beziehungen staatlicher und gesellschaftlicher Art lösten sich immer mehr auf. Es war eine große Unsicherheit da. Offiziell gehörte Italien zum Römischen Reich, dessen Hauptstadt Konstantinopel, heute Istanbul ist. Faktisch regierten die Könige der germanischen Völker, die emigriert waren in Italien. U takvom povijesnom okružju Rim nije bio mjesto gdje bi Benedikt mogao naći odgovore na pitanja što su ga zaokupljala. San Benedetto studi a Roma, ecco, in un momento, appunto, come dicevamo prima, di grande difficoltà dal punto di vista sociale, decide di trasformare la sua vita, di dare un senso molto più profondo, religioso, umano e cristiano naturalmente allo stesso tempo. Danach wurde Einsiedler in Subiaco, was nicht allzu weit von Efide oder Affile entfernt liegt. Und dort lebte in Subiaco 3 Jahre ganz allein in einer Höhle. You can still see the place in the hills there, a very dramatic place. Initially he wanted to be a hermit, that means living alone. But gradually some men came to join his way of life. U 3 godine njegova samovanja u špilji, jedini trenuci kada je imao ikakve dodire sa svijetom,
bili su kada mu je jednom na dan Roman, svećenik iz obližnjeg samostana, užetom spuštao skroman obrok u njegovo nepristupačno boravište. Nach diesen 3 Jahren, so schreibt Papst Gregor der Große, wollte Gott den heiligen Benedikt sozusagen auf den Leuchter stellen. Und er schickte einen Priester zu ihm. Das war die Öffnung des heiligen Benedikt jetzt für eine neue Berufung. Und dann kamen auch die ersten Schüler schon zu ihm. Und dann predigte er auch den Hirten und Bauern der Umgebung schon das Evangelium. Benediktovo otvaranje svijetu bila je svojevrsna novost na pustinjački život kakav je poznavao tadašnji kršćanski svijet. You might say there, with the end of the persecution of Christians, martyrdom became impossible because there were no more martyrs, and the monastic way of life, the eremitical way of life, was seen as a sort of replacement, another heroic way of living the Christian calling. Dakle, već vrlo rano istok je bio duhovno nošen jednim novim pokretom, a to je bilo redovništvo, koje se pojavljuje ponajprije u Egiptu, u osobama svetog Antuna Pustinjaka i svetog Pahomija. Probably Saint Benedict had some knowledge both of Saint Gregory in the east and also the monks in Egypt. Takav način života već je zarana iz Nursije priskrbio glas svetosti. U to vrijeme, međutim, mnoge kršćanske zajednice nisu živjele i djelovale u skladu s kršćanskim idealima. Jedna od takvih, ona u Vikovaru, kako nam svjedoči papa Grgur Veliki, odlučivši popraviti loš dojam o sebi, pozove Benedikta da im bude opat. Er ist dann auch mitgegangen, obwohl er Bedenken hatte. Das Experiment ist aber gescheitert. Sie wollten ihn vergiften. Und er ist dann nach Subiaco zurück, aber dann nicht mehr in die Höhle. Dann hat er in Subiaco 12 kleine Klöster gegründet. Od tih 12 samostana do danas se održao samo jedan, doduše znatno izmijenjen. Taj je samostan nazvan po Skolastici, sestri svetog Benedikta. Innanzitutto, secondo la tradizione, San Benedetto e Santa Scolastica erano, oltre che fratello e sorella, anche gemelli, ma questo non abbiamo niente di storico, niente di documentato in tutto questo, però certamente dal punto di vista spirituale tra San Benedetto e Santa Scolastica vi è una grande unità. Dopo un'esperienza difficile a Subiaco di San Benedetto, in un momento particolare dove dal sacerdote Fiorenzo riceve anche ha dei contrasti con questo sacerdote, ecco, San Benedetto decide di lasciare Subiaco e di venire qui a Monte Cassino per creare appunto una nuova realtà e una nuova comunità. Etwa 529 Monte Cassino gegründet hat. Offensichtlich war es nicht nur so, dass er vor Anfeindungen
neidischer Priester in Subiaco fliehen wollte, sondern weil er eine weiterentwickelte Idee des Klosters und des Mönchtums hatte. In Monte Cassino, wo eine Burg war, eine Akropolis aus römischer Zeit, hat er in diesen Ruinen, in diesen Mauern sein neues Kloster gegründet. Poučen prethodnim iskustvima, Benedikt odlučuje organizirati život ne po odvojenim kućama, kao što to bijaše u okolici Subijaka, već sve redovnike skupiti na jednome mjestu. U tom trenutku Benedikt čini povijesno djelo kojem je vodio cijeli njegov život, stvaranju pravila redovničkoga života. The great achievement of St. Benedict was to write the Rule of St. Benedict, which is a masterpiece of consideration for our human condition. It's very human and understanding, and it's but also has very high ideas, and also the idea of living in community. So it's a wonderful blend of high ideals and good common sense. Attraverso la lettura della regola comprendiamo come San Benedetto certamente scrive questa regola per la comunità di Monte Cassino, però questa grande attenzione all'uomo che ha San Benedetto, al rispetto e anche alle diverse necessità tra un uomo e un altro uomo, quindi a seconda delle condizioni umane, capiamo che in fondo sentiamo nella regola una grande apertura verso tante possibilità, e questo ci fa comprendere come San Benedetto veramente è un uomo, un buon romano, cioè una persona che anche è attenta a tutte le esigenze degli altri, e non si blocca, non si ferma su un unico punto, ma dà tante possibilità, avendo sempre come punto di riferimento però esclusivamente il Vangelo, cioè la parola di Dio. Čovjekoljublje koje susrećemo u Benediktovu pravilu bilo je u velikom neskladu s tadašnjim surovim povijesnim okolnostima. Istočno Rimsko carstvo pokušava svojim nazočnošću u Rimu, posebice u Raveni, zvanom Ducatusu Romanusu, nekako zadržati svoj utjecaj u Italiji, ali ne može zbog opasnosti koje mu prijete na istočnim granicama carstva. Totila, čni kralj Gota, upravo je pobjedio vojsku istočno-rimskog cara Justinijana i triumfalno kroči prema jugu Italije. König Totila war König der Ostgoten, das heißt, die in Italien herrschten. He was a very successful political leader. He'd got to power through removing his rivals and successful in war. We have the famous story which comes from the dialogues of Gregory of the meeting between Benedict as he was getting established in this new monastic life and Totila. Sappiamo l'episodio che Totila inizialmente vuole prendere in giro San Benedetto, cioè invia un suo soldato, ecco, e invece lo veste con i suoi abiti e lo manda al posto suo. San Benedetto riconosce subito in quell'uomo, nel suo soldato, che non era il re, e manda subito questo soldato a chiamare il re Totila. E quando il re capisce che San Benedetto ha riconosciuto in quella persona non la figura che era lui, quindi riconosce in San Benedetto una grande figura spirituale, carismatica. Uz prijekor zbog dotadašnjih okrutnosti, Totila od Benedikta primi proročanstvo, koje govori kako će ući u Rim, preplore, vladati 9 godina i nakon toga poginuti.
Kaže Sveti Grgur da je nakon toga Totila bio manje zao. Susret Benedikta i Totile zaista je susret. To nije bilo neprijateljstvo, jer Benedikt nije imao neprijatelja. Premda manje okrutna, Totilina je vlast u Italiji bila unaprijed osuđena na propast. U pokušaju restauracije Rimskog carstva, bizanski se car Justinijan odlučio obračunati s Gotima. 551. godine u Italiju je stigski zapovjednik Narzes, eunuh armenskog podrijetla, koji je nakon niza uspjeha pobjedio Totilu kod Spoleta. Bilo je to 9 godina nakon susreta svetog Benedikta i Totile u Monte Cassinu. Vrijeme Justinijanove obnove carstva tako se poklopilo s vremenom kada monaški život poprima sve određeniji oblik. La Chiesa, in particolare San Benedetto, riesce a creare una stabilità in questa grande diversità politica e sociale. In questa comunità si riesce a trovare una grande armonia nel rispetto delle varie convivenze di razze e soprattutto di esperienza di vita, sia dal punto di vista sociale che economico. Cijela monaška zajednica tada počiva na radu svojih članova. Bilo je to potpuno drukčije od rimskog patrizora, koji je prezirao tjelesni rad. Za Benedikta i zajednicu u Monte Cassinu i tjelesni rad ima svoj istaknut smisao. Rad i molitva. Ora et labora, das wird traditionell immer mit den Benediktinern in Verbindung gebracht. Bete und arbeite. Das kommt so in der Regel des heiligen Benedikt gar nicht vor. Auch obwohl viele Leute glauben, das sei ein Zitat aus der Regel des heiligen Benedikt. Dieses Motto ist sehr wahrscheinlich sehr viel jünger, als man denkt. Aber es drückt doch Wesentliches des benediktischen Lebens aus, nämlich der Rhythmus zwischen Gebet und Arbeit. Appunto è fondamentale per il monaco che ci sia sempre uno spazio dedicato alla preghiera e un altro dedicato al lavoro, non ci sia mai l'ozio, ma la persona, il corpo e anche lo spirito impegnato sempre, ecco, nella ricerca di una produzione che sia dal punto di vista manuale ma anche spirituale e culturale. Tadašnja mračna vremena koja su prijetila nestanku dotadašnje kulture, u djelovanju monaške zajednice iz Monte Cassina ipak su sačuvala pismenosti i spriječila potonuće u potpuno barbarstvo. Oni su donijeli školstvo. Dakle, donijeli su jednu civilizaciju. Donijeli su rimsku kulturu. Jer da nije bilo benediktinaca, očito da rimska i grčka kultura ne bi bila obuhvatila Europu na onaj način na koji je obuhvatila Europa danas. Ne bi bila Europa da nije benediktinaca. A grčku i rimsku kulturu postupno su prihvaćali i novopridošli narodi. We know that these new groups of people quite quickly converted to Christianity. And in fact, they gave an enormous sort of new life and boost to Christianity, especially in the West. So it's a very interesting period. Tomu je bitno pridonijela otvorenost samostana u Monte Cassinu za sve one koji su bili spremni prihvatiti Benediktovo pravilo. U istom tom životopisu gdje se spominje kralj Totila, spominju se dakle i drugi goti koji su monasi. Zanimljivo je da je Sveti Grgur spomenuo kako je jedan got radeći izgubio kosir, upao mu je u vodu i Benedikt mu ga je vratio. Oni su donijeli školstvo. Dakle, donijeli su jednu civilizaciju. Donijeli su rimsku kulturu. Jer da nije bilo benediktinaca, očito da rimska i grčka kultura ne bi bila Europa danas. Ne bi bila Europa da nije benediktinaca.
San Benedetto è un uomo che riesce a trasmettere veramente l'importanza del rispetto in quel periodo che era fondamentale, dove non era così scontato e immediato capire l'uguaglianza tra un uomo e un altro uomo. E lui in quell'occasione veramente ha un senso profondo di umanità. Sveti Benedikt je još za života dočekao uspjeh svoje zajednice. U samo 20 godina prošao je put od pustinjaka u špilji do duhovnog autoriteta. Benedikt hatte offensichtlich, wiederum sagt das Gregor, schon lange über seinen Tod nachgedacht. Und er hat auch ein Grab vorbereitet für sich. Und in der Kapelle auf der Spitze des Berges, wo er ein Johannes-Oratorium gebaut hat. Seine Schwester Scholastica ist bald nach dieser letzten Begegnung gestorben. Und er hat ihren Leichnam nach Monte Cassino holen lassen und in diesem Grab beigesetzt, wo er selbst beigesetzt werden wollte. Pri kraju života Benedikt je doživio viziju. U noćnoj tmici iznenada je ugledao poplavu svjetla odozgo. Pred vlastitom opisu cijeli se svijet skupio pred njegovim očima u jednoj jedinoj zraci svjetla. Čitamo da je sveti Benedikt završio svoj zemaljski život na neobičan način, stojeći u bogomolji. Istina, braća su ga pridržavala. Zanimljivo je da je Benedikt, koji je cijeli život proveo tako ponizno, kao jedan poslušni, ponizni monah, dakle bio pognut za života, da sada umire stojeći. Povijesna znanost danas pitanje. Što se zbilo s redom nakon Benediktove smrti? It's debated amongst historians somewhat, and it looks as though, in fact, there was quite a gap for about 200 years after Benedict's death in the early 6th century, in which the order, we speak of an order as essentially individual monasteries. Whether it continued in existence at all is debated by some historians. Dakako da je taj benediktinaca iz samostana na jednu veliku javnu političku scenu Europe od velikog značenja. Oni su od tada bili nositelji ne samo crkvenog autoriteta, su dali mnogo papa, mnogo kardinala, mnogo biskupa i opata, nego su upravo odigrali vrlo veliku ulogu u civilizacijskom procesu. Was dann hinterher kam, hing mehr mit seiner Regel zusammen als mit seiner Person. Die Regel, die hat sich verbreitet in ganz Europa. Die Regel des heiligen Benedikt ist zweifellos jahrhundertelang die einzige und wichtigste Mönchsregel in ganz Europa gewesen. Und durch die Benediktinerklöster, die diese Regel beobachteten, ist die europäische Kultur tiefgreifend geformt worden.